The people of Mawsniang village of Sohiong area in East Khasi Hills district have decided to go against the BDO of Sohiong for not recommending the PDS Retailer. Speaking to the media, the secretary of Mawsniang village said the people of Mawsniang are yet to get ration because the BDO was not willing to recommend the name of the present PDS Retailer. He said because of this, the people have been deprived of their rights. He said the only way to get their rights is to storm the office of the BDO at Sohiong. Te ban persungo pi ka kerteng junga ka de debut star Mendai ngade hiru spektri snong napo snong Mawsniang te kejingwan jungi hang nem ta ba kejing le jung ne video ya ka renew khau uklem tre ban recommend la ne ba unsai te ka e kadau ka bala pelong te u uklem recommend ka renew khau te bun sen uang up nak we kapor sek we kapor udon ba penuit te nak ling jungi we sar ta ba penuit te uang ngam-tip u bawan penuit henre nak ling junga pat nak wa ban tip ba balai uan penuit te hadin pat ketu kat nehi ba ula khot ba udon utawi urang ba senung berim ketangan keren be jing samu te wan ban khang yau khaurishan te ukamel de bang de urang ba senung te hadin pat ngedon lang bat urang ba ubat maing legit mo po senung hakador bar hi wat uto ba khang ru yala de ulasan hi hakata register ngila pen I register ba sai hakmat BDO te balisar ngiong ba yung ne ngila pen hap rang ba senung Sila de hiru ban recommend no ukhaw na makasnong kelon kam hi ukhaw kumbak sarkar kala penmang te nak tak daw ba uang up nak we kapor sa we kapor upenrile ngamtip bakadon ke sesundat kat hadu menta umla ban recommend henry kasah umdum nangi kinuk snong te nak leng poj ba hi udan nak kapor sa kapor balai kaja kata nak leng jungi kinong elang kinong elam snong nisuk he sikadai nak taw khorson yang snong fnya Klemdon mono banyak apply lene yang tahu ya kata permit banyak kini ya kanan hendai dak kaju kesur baru senong hi kadon tang kuwi ka dilar kau ti urung ba senong udon tang uwe hi tang ba uan penu dak kepor ngi ong nak leng ke senong lak nuk nusar ke dia men recommend no kau utre ban suar senong tinggal sah dum ba dak kaju kepor so ban ong ba ing from ngum sneu nang ong su te kejingle jong ne video te balai kat hadu ta upala ban fuot nak por sekor penrile ya kapor nak kapor sekor ong kopta hi u khaw jong ki umdu ngan se keren manga supply te kumta kat hadu mata u klem la ban forward ya ketika renew khaw te posnong Mawsniang idon tang iwi dilar khaw bat udon tang uwe urung ba senong bat kesenong hi kaya jbe kaya iti kamdon kana jingi huri hura ko kesenong Mawsniang te nakling pot ba hi ut nam bala kata ki benai nadu benai disembar kat hadu mta ngimpat yo khauson te ka hok jong pot ba hi kumba ula dawa ngidi ban yo yala ka jong ka hok te nakling bu uklem la ban recommend kat hadu mta te nakaliang jong kasenong da kajing sukse mersim lada recommend ne unew khaw te kasenong hibro kowe kahap ban letiu sa kumrat rikam jong pandawa ya ka khawson